قطنایش بیر کرن اینکو ناوین خو به تیپین زیری ددلی کردستانی دا نقشاندنه و نویساندنه وقت پیشه و قاضی محمد لهنگ دلشیر شیخ سعید پیران جنرال برومت ملا مصطفى برزانی لگاوا امبری خو بدن روش آوای کردستانی براستی امی راستی شخصیت و کسایتیک گلک بلند ورن اوجی شیخ شهیدان محمد معشوق الخزنوی تماشاوان انهجا و برومت دما و خوش به هیوی ما کندنا و خیر و خوشیه دبن هر تمشاد و بختوار بن ایروجی ام بکومک جروشنبیر و هنرمند و باورمندن گلی کرد را جوینه تا ام وی پروگرامی زنگین بکن میوان ما اون ماموسته حکمت عزیز سروک ریخستنا پاراستنا مافی مروف لسوریه كري شيخ نمر مرشد معشوق الخزنوي ماموسته عبدالباسط حمو اندام بريفابريا بارديا يكيتي كردستاني سوريا سيدا ملا عبدالله هلبسفانا كرد مزگين حسكو سياسة مدار سمير سفوك هنرمند دنخوش زبير صالح چالکدار و خانما هیجا فرح خلیل نگارکش راجال بله تماشاوانین هیجا ده دستپیکا و برنامه ده که ام بهفره هنکی لکرت جیانا شیخ شهیدان محمد معشوق الخزنوی گهدار بکن و بهفدورا ببینن فرمو که ام بهفره شیخ شهیدان معشوق خزنوی زانیار و رومدار گلی کرد بو سینور و پاراستنا باوریا گلی خوبو به فلسفت و گرانیا باوریا خویا اولی عرش و کلهن ظلم و زوران آنی خواه جهرس و کارزمیا کسایتیا شیخ نمر دجمنین گلی کرد بشوان و روژان خو ندهات جاوینوان دبر بجنو بالا خدا فدی ندکر جعرف و عادت خو نفرت ندکر ججل و برگین دایکن خو فدی ندکر جزمان خوی بریندار به صدان سالان فدی ندکر به هنر گلی خو سر بلند بو به مموزین ولات خو سر بلند بو اویندار زنار و جیاین ولات خوبو تاکو ایشو قیرینا گلی خو بگهینا قادن بلند د جیهان ده به ترس لحمی دریاند ده جبروان حمیدشتان شیخ شهیدان معشوق خزنوی جبر گلی خو شهید کرد شیخ شهیدان شهید گرانبها ماموسته و نمر معشوق خزنوی معشوق خزنوی جمالباتک نافدار و کوناره اف مالبات لروجاوای کردستان دمینه دناف کتگوریا مالبات این کردان دا گلکی اف مالبات بناو دنگه اف مالبات دکوکا خود جگند بیازیدی کو لباکوری کردستان دکه پشتی کوشبریه که به سالان اف مالبات دربازی روج آوای کردستان دبه و به سرکیشیا ملسوار کو باپیر شیخ نمر بو لگند خزنه کو گریدای قامشلویه بجهوار دبه دبنسها ناو باپیر وانده شیخ احمد خزنوی اف مالبات بناو خزنویان تیناس کرد دریا عرف و عادت و متود خوین باوریه دجی مالبات خزنویان سرکیشیا رین شیخ نقشبندیه دکشین و لسرانسری کردستان و الولات جیرانجی پیلین سرکیشیا مالبات خزنویان جئول و دبستان اولی را دیاره و بناو دنگه شیخ نمر معشوق خزنوی دروجا 25 چریا پیشین ده سال 1958 ده لروج آوای کردستان لگند تل معروف کوگریدای باجار قامشلویه دناو مالباتک صوفی و خودی ارک و ازمونه ده شیخ نمر هاتیه دنیای لگل فقیتیا خوی دبستان خویا سرطایی لگند تل معروف دقدینه و دربازی دبستان ناوندی ده و لسر دوارین جدا خوندنا خو بردوام دکه و پیش تابیده یک جوان وک شاگرتکی دوار شریعت و اولا اسلامیت ده دخوینه و یا دوم جی بردوام کرنا خوندنا خو
و به دستخستنا بلگه و لیسیا خو. پشتی لیسیا د سال 1977 ده در بازی پیمانگه زانین شریعت دبه و به درجه که هری بلند و سرکفتی خوندنا خو دقدی. شیخ شهیدان معشوق خزنوی دبینه که داویا بحر علم و زانبون نینه د سال 1984 ده به کد و جفا وک خوندکارکی که خودی شهادت نامه که بلند بشداری زانینگه المدینه المنوره دبه و دو وردجی پلا لیسنس د شریعت اسلامی ده به دست خیره. دوورا شیخ نمر معشوق خزنوی وک ماموسته و بیجر لگلک مزگفت و پیمانگه شریعت ده لسرانسری سوریه کار دکه. لی هرتم پیشکتن و زانبون جداخواز و آرمانجین شیخ نمر بود. و شیخ نمر د سال 2001 ده للبنان جفاکولتیا الامام الاوزاعی پلا ماجستیری وردگه. پشتراجی درجه دکتورا جزانینگه کراچی ج پاکستان هلدگره. نقش جیانا شیخ شهیدان به کد و جفا بو لی تجاری نوستیا و نپجیا. شیخ شهیدان ج فکر و رامان جدا جدا حز دکر ج پررنگی کیف خوش دو ج برویه که شیخ نمر وک پیشنگه کی بو جنوجنی را دهات ناساندن و نرینا ویجی جناکوکی جواکی را او بو دما دگود کناکوکی حمی گرماهی و گنگشیا فکر و رامان و فلسفتینه. تیکلداریا شیخ نمر و قامشلو تیکلداریا که جدا بو رنگارنگ بو گرام بو زوزو انسان نکاره افجانی دناف پیلین وی تیکلداریه ده بکه. وقت تیکلداریا بازکی لسری چیان بهیلینا خوره وقت تیکلداریا شیرکی لزوزانان بقهرمانی خوره وقت تیکلداریا اویندارکی بیارا خوره. پشتی کشبریه که دریج و دیسا شیخ شهید د سال 1992 ده و دگره هیلینا خواه باجار سرمدی باجار اوینی قامشلو و دگره ناف خلکی خواه ملت خواه خوینا خواه خسمو پسمامو آمو باپیرین خواه د دستپیکا هاتنا خوده وقت بیجرکی اولدار د مزگفتا صلاح الدین دا کار دکه و پشتره لمزگفتا مزن و دوورجی لمزگفتا قاسم و کوچا خوداتینه. پشتی هاتنا زورک مزن لسروی جعالی دولت و دیسا جی لهر وارکی لهر جاده کی لهر مالکی لهر دورکی گوتن و فلسفتا شیخ شهید دنگ ودانو بلاف دوی دمیدا شیخ شهید ناوندا البر الاسلامی ودکه آرمان جاوی او بو کوی ناونده بکه مزگفت و دبستان و خوندگه و درمانگه و گلستان و پیمانگه زمانان و فیربونا کمپیوتر و زانین نوجن. لی اف کاروبار و خبات و چالاکین شیخ نمر بون کلم دچاوین زورداران ده. و شیخ شهید جعالی هیزن اولکاریا رژیما سوریه ده راستی گلک آستنگیان هات و وان هیزان دست به پلان خوین بقریج و گمار کرد. شیخ شهید و نوجنکرنا اسلامی د دستپیکا جیانا خدا شیخ شهید ریک جدا جخورا هلبجار ریا جدابونه و گنگشیه و رنگارنگی افتشت ج شیخ نمره بنگه و پیشنگیا جیانی و لسر وانتشتان استونین باوریا خویا بگشتی دچاند. شیخ نمر وجینک بو د جیانا اولو اولداریه ده چه د نافبرا ملا و شیخین کردان دابه و چجی د ناف گلین دن دابه. ماموسته شهید دید کرومت تشتگی ثابته کج مروواتی را هاتی دانین و بازار لسروی قطنا. گر رنگ انسانان چه به، گر زمان انسانان چه به، گر نژاد انسانان چه به نخمه لیدوی برومت بجی. شیخ شهید دگوت مافی مروفان پاراستیه گرک تجاری ماف نیه بن پیکره. د فکر و فلسفتا شیخ نمرده امراستی گلک خلکین گرانبهاتین وکساس کرنا ملتان و جدا کرنا دین و دولت جهو تا پیش روژا جواکین تفرنگی زوزو بین چاره سر کرن.
شیخ نمر دگوت گرک انسان به همه هزین خواه لهمبر زور و شدت و ترور بسکنه لهین تشتی هری بالکش لبا شیخ شهید او کو گرینگیا نوجنیا فقهتا اسلامی دکر و ترکرنا همو آواین کبن پرستیه دجیانی ده شیخ نمر دناف کسی نوجن دا جه خود دید جه کسی آزادی خواز و رزگاری خواز فکر و رامان رجی دوست و حوال بود شیخ نمر جه اسلام سیاسی جی نفرت دکر و دگود که اسلامتی ورگره که جه عدالت و وکهویه ره و بنگه که جه شورا و راست کرنا جیانا مروفاتیه ره شیخ نمر بر پرسیاریا دیروکی داویت استیه حاکم و حاکمداران تا بکار و بار و ارکین خرابن جه دنیای را شیخ شهید درگه کی مزم بو فرح بو تیده همی رنگ مروفاتی دربازده بود پروژه که اسلامی و کردی بو خودی نرین و فلسفت بو دگوت که گرک ام کرد ام فرما هری باش جی اسلامتیه جی جیهانی را پیشکش بکن شیخ شهیدان و دوزا کردی شیخ شهید ده شخصا خود تجاری خو بدیل جی تفگرا کردی را ندیدی دگوت از باورم که هر مروفک رولا خواه ده تفنا جیانی ده جدایه گلک دل ایش دبو دما دگوت حیف که چما کرد جعالی براین خوی مسلمان و تینا کشتن دواره کی دنده شیخ نمر دعوی برخودان و مافورگرتن جگلی خورا دخواست و نفرت دکر جه کسی ظلم و ظلم دار و جه گوتنه که شیخ شهید ایرش و حرس و غضب خواه لسر والپرست و کبن پرستان ده دباران شیخ شهید زمان کردی جخور وک ناسنمه دید و بخواه داخواز و دلگرمی چاند و کلپورا خوبو کرمانیامی شکستوه نیزی بیتنوه بهتر جوی عربیامی خوش اگر شکستنه کرمانجیام ده هبه نسوچه مده اگر مدرسه مهبانا معلمات بازمان مواعید کانداما کلتراما مطلقه کرمانجیام بتنها باشتر بانا ده بلندکرنا ناو و ناوروکا چاند و کلتورا کردی ده گلکی مجول و جه گووند و رقص و سماین کردی جی تیر ندبو لی بهتر گووندا شیخانی هستین وی دمیاند شیخ شهید مرن و ترس ناس ندکر تجاری پیلا ترسه دلیوی ندگرد دگوت لازمه از نامه خواه ببم سری و لگلک دیوارین قالند راست هات جبو چاره سرکرنا پرسا کردی گلک جاران شانده جبالوس خانین اوروپی پیشوازی دکر وقتك وعز بنابي زانبوني خبرتم بنابي علم وشياربوني از مجبور مزبي شيختي نلبيديا از من انسانكي نشيخ از وكوا انسانكي خوندما زانك جوا زانك كرداما خذ ان شاء الله جبران مصيبتها وبكي ابصالك حوادث مشيبون طبعا هركس كيش خور الناس نيكرن امام زان بنابي مچنا مليكريا هون تمام زانن واسيرو قلتي في ايشان شي حتى ريو خطبه الى بشي قول قيمان خلقيناي بو خلق جيبكي يعني هنا قيمه واناي جارنا خذي تشكي خوازي ملا قيمه ويناي كلاو خدي قوتيا في خبر قوتيا ملط في قيمة بناي فاسلامك في مخابرات أكاري بيجرني شما تنابي كل خب داني أشياء يان كاوا فكذا بي
نما كانت بتنحرنا بخطر على امن الدولة. صبك وزارة كيف بكروني اخلاص كرن شونا جامعة ولا خلقيت وانت على مدينة نزل يقدر يشبكوا يدورات ساعي ذكية تنقلية تا وبابي تا وكالكي تا ومستمعي تا ونادي قنديق وكربي من خدمي دا قوت مكو ونادي قنديق وكربي قرقي حجيرة نما جهاتك يا ابني من هذه كنت كنا ثلاثين ايرو برنامج اشتغلتها بهترا كيف خشياوة وهناك بعاجز من هناك هابون ايقول خصن ام قلق بيتان كان بيش خونا تيدا صيدي بكن هناك هابون خصوصي خلق خصن او خصنا دبرنا دا جبو يكي وكر وكي في هاري بنتي هزار كي بدي دا بلاو كيما بردا يان سر ولا چندانا سبق بكا ام حسابي وناي ام اسفان ذكين قوتنا شريك المي دلال سربلن شيخ دريجي المنشي طريقي ما نشيخ خزنويات هجر هناك جملة كرد شمل بكي لشيخ والله فرورية امي قبول بكي شيخ ملة كرد مولانا فدا وكا الشيخ محمود حفيظ وكا الشيخ ملا مصطفى برزاني وكا الشيخ سعيد شيخ معشوق بيغمان دنجي مقهان دا اوروبا دنجي ملتي فقهان قهان حمو باتشي كردستاني دنجي ملتي فقهان حمو چكا الشيخ همي زمانا زاني خوش اشتا فاقو بيشوار بيتي كن دهه مها گلانه ده سال 2005 ده کومک جهیزن اولکاریا بعسیان شیخ شهیدان گرتن و رواندن دورکن نناس. با آوایی که هوانه گلک اشکنجه و زور و زخت به حق شیخ نمر کرن تاکو جداخواز و آرمانج خو وکیشه. لداویه و جبر زورا اشکنجه کرنه شیخ شهیدان معشوق خزنوی شهید کرد. و دیگه مها حزیران دا 2005 شیخ شهید معشوق خزنوی به تبلیبونا و بشداربونا خورد و کچ جن و باب و دایک پیر و باپیر ما و رودار نتوین دن دهندر سوریه دا شیخ شهید بن آخر و دنگ ودانا سلوگان ملت بر و عزمانا و چوب هجای گوتنه ام ببیجن کولاشه شیخ نمر با آلا کردی هاتا پیچاندان. هزار رحمت لگورات ای شهید ما هید بونات تو کت ناو رفین لهنگ و قهرمان گلی کرد وک قاضی محمد شیخ سعید پیران و سید رضا و برزانی نمر. بله ماموسا حکمت عزیز تو وک دوستکی و ناسکری مالباتا خزنوی و گلکی نزیکی و مالباتیه نرین و تجربیات لگل و مالباتی ارکن و مالباتی خبات دوار فلسفتی دا دوار نرین و اولی که نرین تسری بسریچن یک جه وقتا مرف کسایتی و هاتین بیره کی هنه گدلگی تیگو واشتن او کسی گبونه سمبول جبو برخدانه جبو دست خستنا مافی ملت کرد یا جبو آزاد کرناوی رزگار کرناوی نه جوی داره هنه کدلی کی تیگو واشتنش آلی دی وجه که گلک سرفراز سر بلنده گو کسایتی هاوقاس قهرمان و دلیر گو بجنو بالک بلند ناف گلی مدرد کبن
لێ وەک ماڵبات ئەس دەست پێ دەکەم دەما شێخ ئەحمەد یعنی کالکێ شێخ معشوق دوێ هەیامێدا و دوێ دەمێدا خوێندنێک دیرۆکی دەوێ ئەمزانن وێ وەختێ برینێک مەزن گەورە دگەودێ کوردستانێ دڤە بوویە ئەو شۆڕەشە 1925 گوتێ ناسکردن شۆڕەشە شێخ سەعیدێ پیران تێک چوویە و پڕ کورد ئێشیانە و کول و ئێشەکە دکشێنن و ئەو برین بەلا دەبێت لە هەرچە پارچەی کوردستانی دوێ دەمێدەژی کرد دیسە دوێ هەیامێدە پەیوەندی هەیە نابینە حکوومەتە فەرەنسیدە و نەقەبە حکوومەتە ئەتەتورکدە ji Sûrî dixwaze yanî ji ber Fransawê demê nûnerê Sûriyeyê dibêje divê ew kesê got piştgiriya vê şoreşekirine vê serhildanêkirine vê berxwedanêkirine divê werin dûrketin tirs Tirka peyda bûye divê demê de û carek dî şoreş dîst dest pê bike û Kurd serê xwe rakin lîstek ji nava didin Fransîya û va kesa dûr bikin ji ber sînor dixûb دور بکن باجارê din ê Sûrî wek Şamê wek dêra zorê wanakê yek ji wa kesê ku hatiye dûrkirin û koçkirin navê wî ne Şêx Ehmed e. Şêx Ehmed li dêra zorê ew bicîbûye ê wek kesayetê dî haco çenda gayê Kurda Roşenbîrê Kurda Nûreddîn Zaza birayî wî wanakê ev li Şamê li Cemala Şemdîn axa tên cîkirin û li wê dirêdmîn demekê Vêca Şêx Ehmed ji wa kesatê gotin ew kesê ku hatiye dûrkirin ji ber yanî biv û tirsa wîn li ser dewleta Tirka ya Kemal Atatürk heye divê demê de ew wî nake dûr dixin. Yanî rola Şêx Ehmedê Xeznewî hebû di wê mesela netewî de ew hestê netewî li cem Şêx Ehmedê Xeznewî bihêz bû ji ber vê kejê dûr kirine û gelek çavdêr dibêjin ê gomewdîtin mesela dibêjin divê yek ji va axayê Kurda şandî Şêx Ehmed re gotî wexta got diva mêjê xwe de va kom civînê goçê dibin dorete dikaribe behsa kurdîtiyê bike bersiva Şêx Ehmedê Xeznewî dibêjiye bê kurdîtî ewayê govan pirsa ji min dike ji min ne kurttir e berdevkê wî hatiye berdevkê wî axayê hatiye wî kesî hatiye ji Şêx Ehmed re bêje got lê vegerandiye gotiye tu ji min ne kurttir e ji belê wê jî kê çend helbestvan hene ê got Şêx Ehmed alîkariya wa kiriye dîwanê wan jî kê çap kirine ji wara yanî aliyê pera wan alîkariya wan kiriye piştî wî nekê nifşê zarokê bîntê ê Şêx Eleddîn Taybet û Şêx Ezzedîn dema wan tê di wê demê de jî kê General Mustafa Barzanî kalo serhildan heye şoreşa Eylûlê li başûrê welatê me dest pê kiriye bi dijwarî ew di wê nakê de behsî wê wextê دستلا دستێوادێت سووری دەتێن بادکەن شێخ عەلاءالدین و شێخ عەزالدین divê hûn jî kê fitwekê bidin yanî bi wê wataya îslamî û fitwekê bidin û gelê Sûriyeyê bihaweriye botênê ji bo gon bêjin ev şoreşa wî ne dijî kesê misilmana ya General Mustafa Barzanî ewana gotiye em nakin û vî tiştê nakin û çi dikin bikin Ez xwezî bêtir em li ser erkê vê malbatê Belê belê vêce ev tiştê hat ev yanî ev xalê wek gotî çirisînin di dîroka vê malbatê de sekinîne li aliyê şoreşa Şêx Saîd li Bakurê Kurdistanê li aliyê dî li Başûr ev mesela niha me gotiya Şêx Ezzedîn û Şêx Eleddîn ev kirine xalek dî girîngtir heye yekî şofînîst gorgor bûye nakê navî ne Mihemed Talib Hilal e wexta tu yê pirtûkayî dixwînî ew pêlanê daniye ji bo erebkirine Cezîrê û ji bo dûrkirina Kurdan jevdû belawarkirina civata Kurdî hem li aliyê konevanî yan jî li aliyê çivakî yan jî li aliyê dînî malbata godaniyê di wê pêlanê de malbata Mela Xeznewî ye gotiye ev mal divê serhevdûnê mînê û her kesê got ev pîlanxwindiya ya Mihemed Talib Hilal baş dê meselê dike û dest pêkirine bi hemû şêweyî berê xwe danwan bi navê pêşketinê em pêşketîne ev malik paşverûye bi navê ev malik axa û beglerin û iqta'in bi zimanê erebî gerikim xaka wa jwa bisên ji bo vê malê ji ber ew mal nerîna dijminê Kurda de nerîna faşîsta de û şofînîsta de tixûmperesta de ew dihat gotin yek ji kaniyê got kurdîtî jê derdkevê tê bela kirin ji ber wê jî kê navê wê malbatê Saîd xistine û gerek şêxetî rêbertiya olî rêbertiya bawermendîtiyê nav Kurda nemîne wek her tiştê dî gorakirina ji nav Kurda vêce
اف شيخي هناكي اف سنبلا هناكي معشوق جورتي بله معشوق جوي مالتي يعني حتى مثل معشوق باشه چه تشتی خلکن هنک بالکیشن دوی مالی ده بهتر مرو دکاره جت تماشاوانا ربیجه يعني وك ما قلت شتي حري بالكيش دوي دمي دوي هيا مي دوختي كلي ميزني قالوا تشقا شيخنا في كردا هبون تشقا باور من هبون تشقا صريبري جواتي هبون اي جواكي اي سياسي اي اولي قالك هبون اللي ايه هري نافي بهات ناس كرن جبو مسألة نتوي شيخ حمادي خزنوي بو الآلية دي وقتا قو بعثية هاتنا استخبارات السوري يعني هاتنا وبرسينا يانغاريا نكينا ايجو يعني باندورا وانا كل جواتا كردي هيا وكاري بري كردا جبشتگيريا بري وانا الباشور بوك هريني ديس او مالا هردو زاروكي شيخ احمد يعني يكجي بافي معشوقه نافي شيخ عز الدين ويوختي اوانا قبول نكريا وتجاري تفتو ريندانا في دولتي في حكومتي جو بيجن بي والله برزاني دريجك شاش ترى درباس بي وناريجك اسلاميه وناريجك جبوي اوليا معشوق جورتي جوي دغريتي يعني كردايتيا مالا خزنوي يعني اوقافك دي درباس بي وقتات هي معشوق برنك ديتي ناس كرين شاو انا نفشك ديتي بشتي في قهرماني او جبرنك دي باشه وك شيخي نمر شيخي شهيد بهتر تاثيراوي هيزاوي ده هندري في مالباتي ده شبو بهتر دجواتا كردي داش بر مال بچوكاش بوي كسكي وك معشوق مال بر بچوكاش فكري ويرا وقت جواتا كرد چه يعني باندورا ويلويها بو اف يا جرينجت باوريا مده نل مالك راس المالي مثلا نوجانيت خاست او باوريا كفن او تيكليه كفن او بيوندي كفن نام مالباطي ديا هنك دجواري هبو جالي هنك دجي هنك او دجي ويت سكني او ينا برنكي وك هفي بحث ذكر برنكي نو جنكرني برنكي انه انسان ببي جبو انسانيته جبوي باقش كرنا انسان ظلمي زوري جبندستي آلية ديجي مثلا نتوي يعني دما قوفيجا اف كسايتي درد كوي ميداني ميدانا برخداني بتايبت جي وقتا قوچرا روني وتيش كدي چنسر في شيخ نمر في شيخ هجا ويد هياميدتي وي هياما قو كسكي بشاشك دناف خباطة روج اواي كردستان تنه او شاش كاسبي او كسي بري درباسي ناف برخداني دبي ناف قل دبي هر قو تنك مع شيخ معشوق هر قوزني كويناك دبي بابتك دجواتا رجاواده او جالي يعني دمك هناك ناكوكين سياسي جوي دمك ناكوكين سياسي هيا او ازوينا بحثناكم لي دمك كده قو لاش معشوق خبدينا يعني برخدانك صار هلدانك ده هزار وشارات شي بويا معشوق بربيشيا تشاول برجع في قال لي بيتي كشتن نير مي جوان بير كال تين زندان كرن مالي وان تين تالان كرن خلق وان كوجي وتدنق نج مسلمانه ونج بلي مسلمانه دنق درناك جبي في قال دنق قبل ندكر ويدر يجي خدكري الورفيجا تيريجا بي في بيناك بلا بالجفاتا كردي يعني الدروج اواي كردستان ده وسوريا ده وش دربه جهه ربرو ما مسحك مع تعزيز سباس جيفي اخافتنيرا قالك سباس امي دربازي خلك دببن وامي ميفاني كي بشتاري اخافتني بكن تا او جيب اخ سباس شدره بلي انا هاجي ام برساخ جي ما مست مرشد الخزنوي بكن ما مست دما تخش سباس جي ديمن شورشا شيخي نمر وەک مەدەدوسیا خودە جدید کۆشێخێ نەمر شوڕەشا خۆی لە هەمبەری کەلەپوڕا ئۆلی و ئاوایەن شێخایەتیە دناو جڤاکا مەدە شوڕەشا خۆل دارخستە بوو یانێ لە هەمبەری مەتود و ئاوایەن ڕێیان نەقشبەندیا کەڤن سەکنی بوو و بە تایبەتی لە هەمبەر نڕینێن باوێ خۆ یەکجارە سەکنی بوو چما وسا بۆ گەل و ئەف تشت هەبوو ئەف ناکۆکی سەبەبێن خۆ چ بوون قالوا نرين ما مستوى الشهيد دفي واريدا شبون قالت بين الزمان فرموا بله سپاس راستيش برغو شيخ شهيدا شيخ معشوق خزنوي وك انسانك يقو ايشا ملتي خود دي درد ملتي خود دورا خود ديت وينا ديت قو ايشا هري مظن تشيبوا نتيجه نزانبونا وينا نتيجة رازانبونا وينا نتيجة قوشيارنا بي أو رازاندن أو جهلبونا قو كتية مجتمع وجفاكي دا أفناجي قريدايا دوي ريان صوفيتية دا أواقو مساهمة دكي برازانا ملت
جبرويه كي خلكي فهم جي كربو انه بدي دوف الشيخ وتريا الشيخ كي بسطيني وإيشيتا بقدرني نشتناي خصنت قدر أخذت على تبوغهر جبرويه كي شورشا يكمين جو شيخ معشوق خزنوي دا سبيكر جوج خلكير دا شياكرن جو ندوي ونشياربن خد تعالى تكريمه وكريه بعاقله و تشينا بج بو خاطري جو انسانك شيخه وليكي صالحه بيخمبركه يعني تشت صفاتك باش يعني السينيال او اشارات بشورشا انا تبناف دكي تشبون يعني بيترد مالبات ده يعني دواري فلسفه تويده يعني دم جو ام مبادئ مي صوفيات جو درباس بيد جواكا ما جو تشاوا جو خلق تي رازاندن جو انسان جرك شيخي ويها بي وكسن جو شيخي وينا بي اب انساني هنات بريد هلاك ديا ما دام جو انساني هات بريد هلاك ديا جرك شيخك يخو بقري ما دام شيخك يخو قرد مقاعد الدوا درباس دبي قد بيكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل بندست الشيخ وك انسانك مريبه بحركه باراده شيخ دخست في مبدئها نخرابك جوش خلكيره بيجي نابي جو تعالى تكريمه تكريه في عقل جدايته بيشتي في تكريمه هنات خو باراده بكيش بو خاطر انسانك وقتا او انساني هنا بمساهمه كريه بدج من ترى قوت درازيني قوت رازيدي كبفي قدره قوت تيدي اف فقيرتي اف برشيبون اف داقر كريا ولاطيتا اف دج مني قو سرحيتا مسلطه قوت رازيد بالاكتفاء دك يا ربي مخلاص كشفي وظلم ما قوم تيدنا بي قوت هول بدي بي قوت مشاركه بكي دي راكرنا في ظلم وزوريا خد نتيجه قوت رازايا نتيجه قوت افكارها سبارتيا شيخ خو شيخ دزانينا تجي دزاني قالك ترابي في كاريها بكي فهي كمين كاري قو شيخ معشوق كر قو توعيه ملت شيار بكي قوش خلكيره بيجي راست قو حقي في شيخي هايا قو تحرمت وريزي جير بكري لنحقيويه ونحقيتيه قو تبردك دين سرميجي اخوة سر عاقل اخوة واف تكريمه قو خوي تعالى بترك يد عاقلته ده توي عاقلها يعني بيتر دخست بربي وش بشورشا انا تو اخ بيجي كوفا بده جبرقو وقت قو الشيخ معشوق خلكيره قوت بي شهدبونا اخوة ما في وكس صداقه صرحي مريا نادي ما في ودفيون بدست اخوة بسطين بي قو الشيخ معشوق في قوتنا بيجي مجبوره من شيار بكي حتى قول بكي في مرحله دوا في قوتنا جرى بيجي باش ما مسل سر رين كيفنا برستي هناك دواري دين دا بيتر خزيت روناهيه بيتر بدي سر في مساله يعني اول رولك قال لك جراند ديليست وحياه انا جيت ناف جباك ما كردان دا ديليزه رولا كيفنا برستي وتاثيرها وين لسر جفاك بيتر ورولا شيخ نمر دفي واريدا خزي هناك روناهيه وقول كاركي بيروزا ومهرتن بيجري داينجي يعني ليه تشتي جوهاتيه كرن يعني دفردا اخفتنا كي شيخ شهيداتي بيرامه جوش خلكيره دغو ام وك ملتي كرد تي بروبليما ما بخودي او بيخمبري ويرنين دغو بروبليما ما مشاكل ما برزغريك ما بوان كسي جو خدكين زلام خودره هيا نبخده و پیغمبری ویره هیا پس گریک اما بوان کسی گو خودنا دست نشان کرن گو زلام خودنا گو دریا خوده و دریا اسلام ده گو جلک اسلام خود کن پردا اسلام دین سرخوا و وان تشتم گو مصالحي و برجوانديه و شخصيتي ده انا سرسري في ملتي هذا مشين جبر ويك شيخ معشوق رابو گو ويجل كهانا البن سها فان شيخا فان كسي گو بيرنگي تفكير دكن راكر قدر جواد ادليزي دفرد جيتي بيرامن قوتنا سروك استخباراتي سياسي لقامشلو دمجو الشيخ شهيد راجود قلت تهم معتها قلت انسانك ايدو رجل الفرع دي تهم معتها قلت ملت شيار دكيش برجو وقت قلت ملت شيار دكي ام وك ريجيمك وك نظامك وك حكومتك ام مجبور ان هر انسانك شيار عنصرك مخابرات يعني قالوا ام دكارن بيجن شيخ شهيد كل سر دوارن شورشا خو اعلان كربو يعني لهمبري وان كسن ظلمدار وكو دين استثمار دكن يان جخور وكراس دجميرن لهمبر ملتي كرد ود هندري جواكا كردي دجي دواري دده همبرك كيف برستيه شري خودك يان خباطه خودك بيغمان او برخدانا ويهبوا دواقه اليه ده لازنا خوازم واوان بارچا فصل كم جفدوش برغو ازدبين او حمه يعني او باش برخدانا ويدالي شيار كرنا من برخدانا ويدالي بس غريكا كرده ازوينا حمه كدبين مغو يك خطا جبرويه كي شيخ معشوق وقت يقول شو سر من بري وبحثا بس غريكا ملت كرد وظلم ذكر وقت يقول خلكي جرت كنت شمات بحث دكي افنا تهلكه قيمة من هاي أصدرك مرسر من بري أشخال كيرا بيجم دين إسلامي دين عدالتية وإنسانك كرد بنيا من بري جمرة بيجي كعدالته وكأفد آلي كاريا ومظلومة رجو أزناهن أفكاري هنا بيجي بله شيخ من قالك سباس بأخافتنا تجي هربش سباس سيدا كو برسا مد في واريدا أم بهيفينا كو برشي هناكي لغوري دميبه
قربون وفجينا زانستيه وتفرنجيا زانبونه لقل فكر والرامان شيخي نمر تشبون اف بشك وبشيد دوان قالوا شيخ محمد معشوق الخزنوي بناف الشيخ الشهيدان دينا ساندن قالوا شرا وجبوش ابناف هات لكر بلد السريدة بناف يزدان دلوفان مهربان ايرو مجار وبرسا وام سرسكنن قالكي قرانه جبرگو جوارکی تاریخی کبن دیروکی داته ده تاریخ دا دیروکی دا تم و تم دا آلینه هنک يعني دبيجن خدمت تاريخ دكن إنسانيت دكن بزانا بينا خو سر وأسرار زانا بينا دكرن باره ودكرن سر مليخو بردوام دكن وهنك جهاله ترسبه اللي دخبتن جبر و باره الشيخ محمد معشوق الخزنوي بوا مناسبات ديروكي وام داخفن ديروكا إنسان كستاين وقفي براستي زمان عاجز نكاني يعني زمان شقاس بيجي نكابين الزمان لأس كانوا بيجم زانبنا محمد معشوق خزنوي شيخي مني دلالي هيجا سيداي من سيداي فترة من بعد بيجم فترة دين أولي إسلامية دا جو بيغمبر بيجي كل مولود يولد على الفطرة مثلا بيغمبر حيصة بيغمبر فترة تشتكي أزلية سر أسرار الشيخ معشوق علم يخش أزل قرتيج أزل داتي وراكرية بلكن مجارو برنامجكو ددو سسيو ده تيرناكن سر زانستيا ما مستقش تبيه شيخ الشهيدان تينافكرن اف مسمى خير نرخ ناه ميدانه يعني نتشتكي فجائي هما هركسياتي قوتن شيخ الشهيدان يعني لقور شرط ومرجين أولي يعني ليه اسكانم بكرت و برسيبه بينم نقطة دينم سر قو زانستيا شيخ قشتي بش كدقري إلهام أخو در أخو دقري طبي ديني مدى عند بيجن تماشاواني ما دبيج وشاش فعم بكن راست الشيخ معشوق الخزنوي نبيخنبره ليه نتناقض دماغو ورثته پیغمبر راكي بزانبين اخو گشتي بيه يعني شيخ معشوق گشتي بي زانبين ورثته پیغمبر راكريه كو پیغمبر دبي العلماء ورثه الانبياء يك او قوتن فلسفه قد بينه مرنا عالمك بوازنبينه كي ديگينه وا مرحله شيخ معشوق گشتي بي و فلسفه هانه گو لائق كريبي لائق و مسمات هانه جبر و نمونه گو ورثته پیغمبر اي دسبيكا زانستينا الشيخ جيشتيه غير الشيخ تينا دي جيشت بالكم ديروكا بدا مالباتا بدا هات نفساندن بس هذا الكردستاني يعني لسرانسري عالم اسلامي لا از نهاد بيجم لسرانسري عالم اسلامي لكردستان جتيباتي جبالكو بالكم مالباتا وي هات بحث كرند كرتايا او بدا تينا جيشتن شيخ محمد معشوق الخزنوي تشما وهادكي بالكم دجي تشما دجي و ريكا وها شيخ دلال جهاني زمان قو بيناوي دلالي جيتي هيفيا ما هي داري قالوا شيخ ببورة قاز كيلك وي قالك جارارو نشتم لما كاي مكرم جي بيروس او لاوروبا جي او ايرجي از هيفي دارم او وراثته نمري از الكروي دا ببينم باشه شيخ خلاك از خاص مش تبى برسم يعني ميفانين ما يبري تجي آخفين از دبينم كو خلاكن هنا دجيانا وشخصيتها شيخ ده وشارتين الروناهي نتشوي سروان بيتر يعني نظام بيحسياي يعني از بيحسيامه ليش بربي از بيجم سؤال برنامج تيرناكي زبرقو او سر اسرار او كليت انا اخترع وسر الشيخ قرطبي كذا ده سبيكر موجوده بالغ بيد روشا پیغمبر جزيرة عربية دردكابي لهمبر كل دردكابي لهمبر قريشية جزيرة عربية آلهات بيت بنات استعبادات پیغمبر جناف قريشية دردكابي براست بوحي إلهية أما دردكابي تجد لهمبر كي لهمبر آبي خود دردكابي لهمبر وا دردكابي اف چه بي اف نبينك بي شيخ معشوق سمبولا هر 100 سالي پیغمبر دبيجي مجدد كي يكي نبكي